Tumhan churo lo apor ating penali tunge ba apor la sinili tum Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong West Karbi Anglong district hini lo Karbi Anglong Autonomous Council under a district lo hini jalasi la district committee hini hoi pensila pinia press conference mate media person ha si la nonalom tumi alamar kombon lisorong farake hai penke angtong tia ke hai alang litum bang photrok ni dor kombon press meet bilo alang litum kaninje apu thak sini litum lam klar ki pi mate lamboy ki pi phasina litum na hai asialam ke lapulo alang litum kaninje ke lalo je pisi aron dutang kogle pgr vgr long pen munit aron re ke dutu phan tharli lerek ma pusi latum akurui thuli le kita alang tum ta chini lor je Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong along koan ma political party ke do koan ma non political party ke do KSA pen cheng lo KSA ta rupli pho phan ta hang elo kabru we phan ta hang lo isya committee seng na pu nelita dudun hala so committee seng dera pita non ma ke la so committee la ang tan si la mupen press meet ke do bahini bang photrok patum lo a group lo Karbi chingru ma me pusika chi lo committee men la alang litum bang ke council pen itu elected body constitutional body lo kemati lage government akam legal process belong tel ajar akam ta legal process siklai mati aron ateng pen aron ba legal ateng belong tel lage council is an elected body which is constitutional legal body la tum siklai mati ini thang ba be la kapre ta claim puti niliniwe ta claim det tamil he sita son kali ke pirthe loke aron secretary asi council the elected body highest body lo eli tumatin ke 6 schedule area ke la highest body jitu most powerful lo la pena para ke Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimahasau ka vilumati la so high power elected body constitutional body pen claim pu phi pen la so committee council Dr. Tuliram Rohang sar jitu kejapon alang leadership pen kejapon kadok we committee sengdar phi alang litu aku lason ke seng nai bang ke lagi miu e pusini li puje pen ke Karbi mate Karbi Anglong ke do kapre khaya mong ta nange thagdu no sosi nili tunke punakok lo athimat council Tuliram Rohang sar kadok we phan ta pulo de laso committee high powered committee pensi claim pulake aku claim vek pulo as per legal process aron pensi damai mati aron re ke do munit pusita me muni re phan ke abdamla bat men thunoi pajo ekdom theng thop lason ke aron khali mati human rights commission ta dolang ke latuma phan aron ateng penti lung nang po thali nang po sita aja tum high court ong da case pidam det pulo lasil itu munit ke do de an jitu aja tenge pu biri asang ingkai pachan machan pine arong ke ilahai adim pangenon council authority pensi non fencing mate pa ingkai ram poko mati chila sang thak mop mhala sula legal process mate Guwahati high court ba supreme court sitame council si hai lage chini lo he council authority si bohla so wording nang le lupte amuni ke do timandat lage thale ve athima pgr ke lage nili le duram ta nili phantang thale pu hadak la isia khai la hindi kaning je bihari tumsi ke do po la tumhan thale nai pu mane la tumhan sunglor ke ningje no pethe long isia khai isia throm phan sunglor la tumhan plung nai la tumhan thale nai pu ke ningje katang aron kali lage constitutional long ta avi mati constitutional long ta je ningje rang poja laket aron re pen ke do tum mane bihari bak mane bengali pukali aron re pen ke do tum pusi punai lalu alang litum bang la si political maturity avida potahai lo lahai lasi labangke nili pangtung ke alang litum asabo chali chonang la aning hang tahai in future Karbi Anglong Autonomous Council long CM mane kimana aning hang tahai ba mante nilita churupa lo man thekte aku pamanang se sita claim pakanai athema council ke chari pelangte mature o nahi lage sumar propa nilisita mature che data la chali pingnai mone bangke bangali leadership under ta durun thek nahi no ke nisya ke the nahi pu ha prang asonra don photrok pen irong chiseng lo pakai kali non ke isi vasi do nai pelangte je bangke thek tum no alam tar junai mele government alam tar junai ak government afan ka chidan puke lage arong kali lo ke government si claim mati advice bang pidun me sita me apen government afan ke monon sita ultimatum puke pilong li lage ultimatum play warning type lo mati lage ne last claim de tunge sonji puke lage illegal
hai bangai lagi mana unparliamentary award lasi political party si ka represent ba pine non political organization jong si ka represent pulang te lah hai alam bangai itu unparliamentary pan ke illegal alam te bangai madu hitame nije nang ne benisi alam neli telegram long lo je APSLC alidar je kathara ke hai pencheng lok kursi timung pencheng lok penan tum theglong non helang hala media akorte sarim tisu pan ki put tuliram phar jon hoi pula son si ki pudi son ke pilot punang po athema tuliram ro hang ke he is not only a tuliram ro hang he is a chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council the highest body of 6 scheduled area here pulang te amen et dong nang ne ke CM ke hai ba tuliram ro hang ke hai punoi ঠিক লাসং থাক হিমন্ত পুকালি চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কে হাই বনাই ঠিক লাসং থাক মানে MLA মানে MSC MP la tumata amen e dong ke song kali mati man peng binai lasi la bang lasi amen e dong dera omu ke hai ba CM puan bak ba মানে EM ba MP ba chief minister pusi song son te punili lasi pinila so press mita through pensi nangli tuma athing lo pensi alang li tumpan kachuni riason lo appeal kuri lo lason ke mon pi bang claim president se ke mi athima iliang bo si man peng si pinang poke iliang si man peng si pi pe bang ta me bang tu ke man peng la si chepare siro nahi lage party alam pokali lage a party ka prek mane ga amen si adongi la song kali mati la pul hai malang ta li tumta li sorong phar si hang kong nang po mate ju la son la hai ঠিক থাকরা যে আই কাথারা কে হাই লে মানদে সিতামে যে আই কাথারা কে হাই বান বাগে পুনাং পো সার পুহাই পুসিলে হই পুসিতামে লালো হে লা তাইসন লো পেন কে আকো মুপেন ahamalam ben ninge lo je himonto biswa khorma la dag wang po itiam son si karbiang long phang ke akam ke pad ke en pusi koi ke wan lo he lang litum press media long li sorong parapan ke angtong tia ke ha tu sitame langdam lu pulang te laningkan kuane la BJP government ke doi sek himonto biswa shorma government mate alang li finance ta minister matila chief minister manmi aprang sitame alang li karbiang long Autonomous Council panang pilok lap jitu annual budget bang kali extra lasunang pilang 22,000 crore an baglo lasot tangkapen kunana na si claim ma plong te lake alang litung Karbi Anglong Autonomous Council long record do a scheme amen do adim ko namala ta do hala so record hangnam na poke hangnam si adim lang na noi do ma bi ma claim prima I chat ta claim ti lan le ningje no he lahai nangkang hon plong te bang danang jiuri po lema misen lo ba athima ilile bang phan mane phan rap pusita met ilita judam dam mati ahem jola son ke chief minister plongte lake wang po athima chief minister non Assam government mate Karbi Anglong Autonomous Council ke lake BJP government then BJP ke alam la pehlo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सबका साथ plongte lake Karbi Anglong Autonomous Council under de lake wang kali BTD boro phan piloke missing de phan piloke Dimahasa orang pilo, dak dak delo, sob kasat orang te son la Muslim tu mana lang oh he, shore area, ha Brahmaputra area jitu halang di education putak, tiga sang tak tea garden area kita me school pina hansilam loke, college la tea garden so mar phan lo college ta pilo, tiga sang tak akhir tin mana pilo, sob kasat perlu mati, sob ka vikas, athima cing tu nahi puli la sob teng si nanggilang lo, la kira dak la scheme ng people la poisa na chen pogali ke himonto biswa khorma manang te dak council pen poisa ke deng dun ba turiam no hangsar CM sar poisa pidalang litung thegulong ma thegulong le de ningyang ne ke la athima poisa ke ponpe athima na bang nang ka hon si ke bang dak Karbi Anglong ke bang tha long tinda dam lo tumi ding dibugor long ta dam lo kente hala chief minister secretary kangpu dam Tiba song thak Borak Valley na thuta me secretariat ne gopine kim lo mati lata Borak Valley phan kang hon lo BTD phan ta medical college ta pilo Kukrajar lo lata te hino dak lo ma dagli tuman medical college na pila ta hino dak lo ma wang nang kok polo ke chief minister patang dalo ke batai kep batai koi kali la ke batai surita wang melu mo ilile man ta dam melu ili tumla chief minister patai lita ola sam ke dam nang kok polo ke aron lo ke la chief minister ke wang posi akoi pidun hai poisa parum etia mason si Karbi Anglong Autonomous Council phan ke akam ken pulason ke ninje katang ta si pin pen la sop
press conference atru pensi alang li man choni rilo la son bangke mono thike ningje edete pulhe lalo soalan ke di long thom long pli a debate long ta klang ero aru dunai latung repeat red bang ani buji la latung repeat a intention da mane batai so prang ta itum tokso da bibi lo tokso long ta clear lo komasi pa clear nahi bote pa clear lo last any tum kibita any life di latung kibi huta than lo lake latum high court pen isi order dolo 6 month athan lana chiklo damelo no lana chiklo dola nasi la jong si a time being isi jong si kijutlo de lage ka eviction lo puke khane lo mati aku press meet doli pola support people claim the threat to bang aku art fit pola lasi a motive bang latum motive behind bang laso kamat tha bang latum laso alam thiba itu clear daksemi sita last ne karbia lampen isi chuning ri bangala hello je Dr. Himanto Biswa Sharma wangdet pen bangke ingsam jin pen adhek amokha ke claim alamba laso alamba itum dengnun thek nahi puba dengnun thek nahi podi ma pipot ma MLA asit ke lake itum aphan nangki pige bahari lake ST reservation thulang lake itum dak akunon isi dolang council aphan isi power pi MOU huta laso pot bori pig lota unidet direct funding alam aprange itum aphan dak fan along nang le lo pulote itum statement sila so department la na puna thikon etti sa non bangke mithang council along si itum la budget angeli an koma phansi koson a department ong sigi thaki ma bangke itum council ong sa power nang pidel lo non bangke pulote itum la so phan ka welcome nun technique da kenang sop ko bang sini matha lasi la son jong si chingwai pon bom carbining isipet dupen chingwai pon bom pulote lastly neli cardidun long alam mane ituma leaders aphan kipu Dr. Tuliram Ronghang CM Saraphan alang li phan kipu bangke aman do chief minister si pulo nang dilong ni pinangan na kam claim lo tumi ji hotman pabo lage nang hotman da long lo lahe man peng long lo sita isi dolang nang tum long kichu ne autonomous state la lasi autonomous state ta itum chingwai chingsai pen lote ni tam sahot la sohot si nang to phan ni lata na pachuni phan bori pon poputa clearly ningje polam do lasi lahe alam penta itum koson apor hosi ko pisi ninge do nei ma mathadun pa mekani lapen ituma phan ko manni atum ituma phan angtan men da carbing long paching tur theret nang ji puke dovek lo laki lasi la so long jakong pidu nang ni ba no itum ke claim ye spirit do chir hut labang ke claim long pa mekani lapen lasi ne nelihin benchoning ri bang ke non ki dam tange itum PGR VGR alam ta clear chini pakal lasi PGR VGR ke ning sipet lo pulote chunvek pola pen ke der ki prap alam chota hai sida chunvek po lasi la so dim long bangke disturb bang kali der nang ko saison bang pidu nai do putte dakela son si mei puke kitana rai do lage ho sala so men ke politics se pathu nang nilo so men ka fake organization amang pathek nang nilo ladak dulo ladak si itum mo chunjidate lake all social organization all parties itum chipupo sita lake non ating te stand lo clear lo action ke dambom lo kadu we theklong slow nang na sita kaching ton kali lake lasi la so puthak bang itum clear do nei lapen ini tum aphan chief minister sir aphan itum ben copy lo pidun lo itum han MLA sit na pilo itum ban la sona power na pilo 20,000 crores ose itum han pier lo special package pen sida itum hin ben pilo de pidun itum dalata chipume mate lasi bang nangkang hon ki bang positive laso nang ki en hot ke itum da positive abang pidun thek se akime pusi joning rilo lapin kadu ko phanta laso dim long bang ke VGR ke chunchetik claim rap petnang po chunchetik si itum claim nai lapen lai ka chingto no hormu gali third bang ke laso dim long men politics pathu nang ne khai ga chingru ma men pen khai ban thak nang ne MOU alam kapsiku lo Amerika tukang lo MOS 2021 kache top alam don implementation of han song thok atum kening je alam la ke media theng no Kalbeng long Thomas Council pen kon se akirap long nang hi malong le dat tu salam nitum mintuk chetek lang kon se office kon se tong thek thek lang ta hai long et ta hai ta long le pin puta punulo ada kirap ang deng da du ulo la kirap ta PPC kirap ma ke tale tum tamu alang le tum pen charge lo le thek long ko kirap ta du ulo alang le tum hanta sida kirap nahi ta dola la bang ke
Sitami non ke lake non si itum ke 125th amendment afan itum non si damla. Kicu nang deng ke dilang lake non si ke cheng thula itum ke agreement si tok lo lansing ton pokla. Laso puthak budget ke non 125th amendment lo si dopo. 125th amendment lote laso hutsi ilitum kicu nei. Itum 1 2 3 ituma laso kasi tok alu ateng pe itum kicu ji phan mangke pula si stress pinangko. Haladak ta itum united nei. Jong si haladak ko nani paking nei doko. Adim kusita negative pen kali positive pen si tu PC laso dim long touching vai nei. Jene dhorok muni tum confuse lang article 280 lang non 125th amendment lote laso dim long pinangan itu ma ki chundopo hala so phan itu malong kaching vai nei kinang soddo pulote lage itu ise platform long chingwai na sita laso dim long pen 125th amendment lote pinangan ki chunchelang amukha itu nang chun Bizar along le lam putha pot lam itu non amat bizar along le along stay order ke do ke 22 house mate 71 atiba stame hala badbaki akaprek to antang ke stay order of it start copy posi card down Thomas council pen eviction aside pen te lo la pen jong si card down Thomas council pen jong si eviction aside Prajin men claim that bosot te rat tum che somjok logic bo mutha nang kali lahlo ladahan lo nangli inut media lo nangli kachini bang lo ili tum adhe ke supreme court alam do pensi tum lampak lang lo election nang ko itum chengdam lo ke itum phanda kalang bang phanda kalang equal lasi hala tum da lo long chipa chongdam lo long chipa chongdam lo la tum anta adhe criteria nang pilom itum phanda criteria nang pilom ni adhe kalam ninje itum te hai itum ta available documents ke hang law penta court penta hala so available documents han council penta non tribe om alasi itum bange tactfully si itum claim nahi podim bang la pen non inangli ninghang lo adhe 21 le adhe 71 lo la so por la baki gente alam bange sob court long si dolab lo adhe khan non mat kilo adhe khan no pipo lasi abustu ke court long dambom lo se court dambom ko si itum uni dat pubo Bangkur pijar lo pot itu mengedat ko bangka lada kali. Bang citan po itu cipahai po. Cipahai der lo pulote lada ke alam se avelo. Lasi laso phanan ke itu kang hong phang akinang so. Ate ke law meter do. Law meter ke itu malong ke law and order itu long control bhai itu long avela. Lasi laso puta ke tactfully itu claim lo pulote lasi asap apor ke nangkok thai sakaching ton gali ke puta. Mopen ni lasi pulo. Lasi lake solution phan wan nai solution pulote ili tumta isia khe phan amuk le hadak bokok galimati nonda pgr vgr area lake lasila sodim longa maju akhe le dolo hadak ke tume eviction po pula si clear nai আপনারা খাদি all is well that ends well মোর ফাইনালি কে যেটু সাকসেস জি মাতে দি এভরিথিং উইল বি ক্লিয়ার মোৰ কোৱেশ্চনটো ওচৰত যদি বলছো আপুনি কৈছে 20000 কোটি টকা কাৰ্জন জিলালৈ উন্নয়নৰ বাবে আহিছে এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন আছে বিগত 3 বছৰ ধৰি কাউন্সিলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ পেমেণ্ট দিয়া নাই বুলি অভিযোগ আছে আনকি আমি কাকতৰ বিলো পোৱা নাই আজি প্ৰিণ্ট মিডিয়াই বহুত আমি এডভাৰটাইজ পাব্লিছ কৰিব লগা হয় কাউন্সিলৰ যিখিনি বিল আমি আজি 3 বছৰ ধৰি পোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কয় আমি এটোই কম যে বিল যেহেতু কাই কৈছে যে 20000 কোটি টকা ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আহি আছে বুলি কথাটো কৈ আছে আমি পোৱা নাই বা ৰাইজে এটা সহজ অভিযোগ এটা বজাৰ প্ৰমাণত আমি এটা এতিয়াতো আৰম্ভ হৈছে দেখোন বিল দিয়া আৰম্ভ হৈছে নোপোৱাৰ অভিযোগ থাকিব দুই একজন আৰম্ভটো হৈ গ'ল বিল দিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে জানে এটা সমষ্টি বাইছ হিচাপে কোনোবা ব্যক্তি এতিয়া হয়তো চাগে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্ট লেহেমীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে এইটো গম পায় এইটো কথা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে দেৰি হৈ আছে নেকি কাৰণ আপুনি সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ সেইটো কিবা কাৰণত কিন্তু আৰম্ভ হৈছে দিয়াটো আৰম্ভ হৈছে 1 মাহ 2 মাহ এইটো পলম হোৱাটো যদি এইটো যথেষ্ট বুলি মই নাভাবোঁ এইটো খুব ভাল হৈছে মই নকম কিন্তু আৰম্ভ হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু চবেই বিল পাব এইটোতো মোৰ বিশ্বাস আছে Thang ali nanti non ke klaim chok kusin ali tuma bangke boy karbo. Kali mo eta nali pan clear lo mas. Mo eta nali pan lo. Kali isi bangke clear nai pelam. Mane karbi chingru mama itu. Chok. Karbi chingru mama pifan lo PGR VGR ki pachun.
itung ke council pensi all political party sengelo karbi da dolo ba khai da dolo social organization dolo da lunch of takalila adhex ex mla tuma mukha dolo intellectual apart of the ek minister dum dolo lasuang bong pen KSC dum da dolo lasuang bong pensi akonte lahai tumta karbi lo mati PGR election nang kulo mati ante hola so part long pen latum wang tu juisi karbi ka chingruma me wako isi seng tu dat lote nang lida dak mathalo second alam bangke aku ladak kutulo EPHLC asong penta lage communal binak lasin itung karani si nang li toksulo masih pulo Bikrom masih pulo je lage communal masih itung ke stand ke lason si dolo nang li thenglo si clear aku latumang bong ta aku controversy do tar mane ultimately ke karbi kaching room amen pen karbi inte non ituman punat gitu an all party tung gitu an yente karbi gali loma itung ta karbi mati majority lasi laso part pen mute ilitung session pilo laso PGR ke pachu na banke o ilitung banke nangli tung ta session do kokai session na banke nangli tung laso committee long le pilo no aku jong si nangli tung ninghang buda committee long do ko aku nang tung antam do pensi nang tung kepari ding dulote lata nangli tung top 0 pensi pima manangli tung kaching ki pensi pima ke la nang tung top 0 suno tangte athe isilam dolo monsam man phalang no nang ne exact arni si tung long procession dolo laso procession na long penta ili tung kupia situation si face ma ke ili tung kado ko la alam chini lasi non bangke tung laso monsam kan isi a isu bang itung mane chartuk pun nang nelo a isu bang tech fully pen si itung claim pen itung pachun nang ko ala bang si important lo pen